Hari ini kita berbagi di Mojokerto, Sedati Mojokerto. Ini kebetulan jalannya lagi dicor, jadi kita parkir mobilnya sebelah sana. Ini kita jalan kaki ke rumah yang dituju. Kan sembako untuk target berikutnya, Mbak Sinten iki? Supini. Supini. Iya. Usiane pinten? Usianya apa sih? Yuswa. Umur. Umur. Rupanya kurang kontak penguji. Terus saya lari-lari 80 sekawan. 84. Sehat nggih tapi Yang betul aku ngasih nih, betul aku. jalannya pakai kruk ya, udah sepuh ya. Mbah niki enten titipan Gina. roti kalian paket sembako. Gina. Saking rencang-rencang. Gina matur nuwun. Nggih, sami-sami. Salame saking rencang-rencang sehat panjang umur. Wong juga belas tuan dan itu Jawa-Jawa putu-putu niku. Nggih. Jangan itu Jawa, jangan tinggi. Bulan melaku-melaku betul itu. Nggih. Dalu medal mburi niku kata sepeda nek untuk ini. Penting gantu niku coba nito. Tumumpun lho tinggal. Nggih. Nanti tiba niku ceplek mah. Waduh. Niki nyala potong tempat niki. Anggo. Ini kana pun buat telung jelas nanti tak anggo. Nggih. Diplaza kula mesen turun. Ada ya ujung kantu. Nggih. Telung meter terus. Jalannya jauh kasih. Nggih sehat-sehat jenengan. Itu rumah itu. Suruh mangan. Nggih. Kita tanya TV yang ojo nulis itu kena yang kita tak TV yang. Nggih. 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 Ya teman-teman terima kasih. Matur nuwun nggih, Mbak. Di Dusun Sedati Mojokerto, Mbak Sinten namine? Yasi nak. Mbah? Mbak Yasi. Mbak Yasih. Yasi. Tiasih. Usia? Umur? Nggih 80 benar. 80. Nggih. Tasik sehat nggih, Mbak? Nggih. Lah niki nak loro kula niki setahun setengah. Madara niki sakit mawon nak. Lambung. Nggih, mboten ten penyakite dipun tenggadul napa. Ngamar mboten penyakite lho nak. Tapi maem purun. Ajeng nedha sembuhan kali rajeng. Tapi nek kumat pun sedina-sedina nggih gluntung, tenguk-tenguk ngoten. Daleme piyun nggih, Nek? Surabaya. Oh, nggih. Niki enten titipan saking rencang-rencang. Nggih. Sane saking kula, Mbak, saking rencang-rencang. Nggih. Roti kalian paket sembako. Enten mine, enten minyake, gula napa? Nggih, Nek. Matur nuwun nggih, Nak, nggih. Nggih sami-sami. Salame saking rencang-rencang sehat dan panjang umur. Nggih, nggih, Nak. Terima kasih peduli teman dari Belanda. Saking rencang-rencang. Nggih, matur nuwun. Jenengan namine sinten, Mbak? Saina. Saina. Nggih. Usiane umure? Umure dukan. Nggih, 1 sampun. Mosok Dereng bae. 80. Nggih, Tapi sehat nggih, Mbak? sehat buat penyakit selirin. Napa niku? Nggih, sehat. Oh, enggak tahu nggih. Kula pegaweane botok, Botok. tahu tempe simbukan, melas pencit, klothok. Terus dikeliling no. Nggih, Lah niki mau ndamel. mboten wingi nika. Oh, Sakniku aku kesel, Mbah. nggih. Mbak niki enten Nggih. roti kalian sembako. Nggih, matur nuwun. Saking rencang-rencang salame Nggih. jenengan sehat panjang umur. Alhamdulillah, kula rami. Kula nedhi tulung sampean sampeyan panjang umur. Amin. Betul, sampeyan ngoten Nggih. dongaken sehat. Amin. Terima kasih teman-teman peduli teman dari Belanda.
Iki enten titipan. Nggih, Nak. Niki teng dusun masih di dusun Sedati Mojokerto nggih. Oh, nggih, nggih. Jenengan namine sinten, Mbah? Benti. Nggih. Usianya, umure? Umure niki lho kula cara mak kula. Nggih. Pantarane Mak Adini Uning. Bojone Pak Turkan niku lho. Pinten? 100 80-an nggih. Tak ngerti. Nggih. Pak dipatoni bojone Pak dipatoni kok. Nggih. Nggih. Ning niku lho, ning niku lho pantarane kula. Nggih. Mbah, niki enten titipan. Nggih, Enten roti kalian sembako. alhamdulillah ya kali. Kula memang terus Amin amin. sedaya. Nggih, jenengan angsal salam saking rencang-rencang sehat panjang umur. Nggih, amin. Terima kasih teman-teman dari Peduli Teman dari Belanda. Oke, hari ini kita berada di Dusun Bendo, Mojokerto bersama siapa namanya? Aira, Aira. Kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. Ini bersama adik Aira kelas 3. Dapat roti sama sembako, nanti kasih ibu ya. Ya, Ini dari om dan tante, dari mana ini bisa baca? Peduli Teman dari Belanda. Iya, dari om dan tante dari Belanda. Ya, Terima kasih om dan tante. itu loh Om.